Luka ta asiekelia. Yesu do nusrɔ̃lawo eveawo. Gbe ɖeka Yesu yɔ eƒe nusrɔ̃lawo eveawo ƒoƒui, eye wòna ŋusẽ wo be woanya gbɔgbɔ vɔ̃wo ado goe le amewo me, eye woada gbe le dɔ ƒomevi vovovowo lélawo ŋu. Le esia megbe la, edɔ wo ɖa be woagblɔ mawufiaɖuƒe la ƒe vavanya na ame sia ame, eye woayɔ dɔléle ɖe sia ɖe ƒomevi. Ede se na wo be migatsɔ naneke ɖe asi hena mɔzɔzɔ o, atizɔti loo, alo mɔzɔkotoku, alo abolo, alo klosalo, alo awu eve o. Ne mieɖo du aɖe me la, midze aƒe ma ɖeka ko me. Nenye be amewo mexɔ mi le du aɖe me o la, midzo le dua me. Ke ne miedzo yina la, miʋuʋu ke si le miaƒe afɔwo ŋuti la ɖi hena ɖaseɖiɖi le dua ŋuti. Ale nusrɔ̃lawo dze mɔ, nɔ tsatsam le du kple kɔƒewo me, henɔ nyanyui la kakam, eye wonɔ gbe dam le dɔnɔwo hã ŋu. Herod kple eƒe dumegãwo ƒe dzimaɖitsitsi. Esi Herod si nye mɔmefia la se nukunu siwo wɔm Yesu nɔ la, etsi dzimaɖeɖi, eye eƒe susu hã ɖe fu nɛ ŋutɔ, elabena ese ame aɖewo nɔ gbɔgblɔm be Yohanes Mawutsidetanamelae gagbɔ agbe. Ɖewo hã nɔ gbɔgblɔm be Elia ɖe eɖokui fia. Ame bubuwo hã be nyagblɔɖila xoxoawo dometɔ ɖekae fɔ tso ame kukuwo dome. Le esia ta la, Herod gblɔ na eɖokui be metso ta le Yohanes nu, ke ame kae nye esia si ŋu mele nya wɔnuku siawo sem tsoe? Ale wòdi vevie be yeakpɔ Yesu. Yesu nyi ame 5,000. Esi apostolawo trɔ gbɔ va la, wogblɔ nu siwo wowɔ la na Yesu. Emegbe la, Yesu kplɔ wo dzoe dzaa yi Betsaida dua me. Gake ame geɖewo nya afi si yim wonɔ xoxoxo, eya ta wokplɔ wo ɖo. Exɔ wo alɔ eve, eye wògade asi nufiafiawo me tso mawufiaɖuƒe la ŋu, eye wòyɔ dɔnɔwo hã le wo dome. Le ɣetrɔ mia la, eƒe nusrɔ̃la 12 va ƒoe ɖe enu be na mɔ ameawo be woayi kɔƒewo kple agble siwo te ɖe afi sia ŋu la me aɖadi nuɖuɖu kple dɔƒe na wo ɖokuiwo, elabena naneke mele teƒe tsoabo sia woaƒle aɖu o. Yesu ɖo ŋu na wo be miawoe wòle be miadi nuɖuɖu na wo woaɖu. Woawo hã gagblɔ nɛ be aleke miawɔ ana nuwo woaɖu esi wònye be abolo 5 kple tɔmelã 2 koe le miawo ŋutɔ si? Alo ɖe nèdi be míayi aɖaƒle nuɖuɖu na ame gbogbo siawoa? Wogblɔ esia elabena ameha la ƒe xexlẽme ade 5,000. Yesu gblɔ na nusrɔ̃lawo be migblɔ na ameawo be woanɔ anyi ɖe hatsotsowo me, ame abe 50 lɔƒo ene, nenɔ hatsotso ɖeka me. Ale ameha la nɔ anyi nenema. Azɔ Yesu tsɔ abolo 5 kple tɔmelã 2, eye wòwu mo dzi ɖe dziƒo, heda akpe ɖe wo ta. Eŋe wo me kakɛkakɛ, eye wòtsɔ wo na nusrɔ̃lawo be woatsɔ wo aɖo ameawo ƒe akɔme. Ame sia ame ɖu nu ɖi ƒo, eye le nua ɖuɖu vɔ megbe la, wofɔ kakɛ siwo susɔ la de kusi 12 sɔŋ me wòyɔ. Petro ƒe Yesu me ʋuʋu. Gbe ɖeka la, esi Yesu nɔ gbe dom ɖa la, eƒe nusrɔ̃lawo nɔ egbɔ, eye wòbia wo be ame kae amehawo gblɔna be menye? Nusrɔ̃lawo ɖo ŋu nɛ be ame aɖewo be woe nye Yohanes Mawutsidetanamela, bubuwo be Elia, eye ɖewo hã gblɔ be blema nyagblɔɖilawo dometɔ ɖeka si gbɔ agbe lae nenye. Yesu bia wo be miawo ya ɖe, ame kae miebu be menye? Petro ɖo ŋu nɛ be woe nye Mawu ƒe Kristo la. Ke ede se na wo vevie be womegagblɔ nya sia na ame aɖeke o.
Yesu gblɔ nya tso eƒe ku kple tsitretsitsi ŋu zi gbãtɔ. Eyi edzi gblɔ na wo be ele be Amegbetɔvi la nakpe fu geɖe, eye dumegãwo, nunɔlagãwo kple sefialawo agbe nu le egbɔ. Woawui gake agafɔ le ŋkeke 3 gbe. Egblɔ na wo be ame si di be yeanɔ yonyeme la, ele ne be wòaɖe asi le xexe sia me nyawo ŋu, atsɔ eƒe atitsoga gbe sia gbe, eye wòanɔ ŋunye ɖaa. Ame si di be yeaɖe eƒe agbe la, atsrɔ̃e, ke ame si tsrɔ̃ eƒe agbe ɖe tanye la, aɖe boŋ. Viɖe ka ame akpɔ ne nu siwo katã le xexe sia me la azu etɔ, ke to esia me la, wòabu eya ŋutɔ ƒe agbe. Ame siwo katã nye ŋutɔ kple nye nyawo le ŋukpe na fifi la, woaɖo ŋku edzi be ne nye Amegbetɔvi la metrɔ va le bubu gã si Fofonye anam la me, eye mawudɔla kɔkɔewo ƒo xlãm la, ekema nye hã makpe ŋu le nenem ƒe ame siawo ŋu. Enye nyateƒe matrɔmatrɔ be mia dometɔ aɖewo siwo le tsitre ɖe afi sia la maku akpɔ o, va se ɖe esime miaƒe ŋkuwo akpɔ mawufiaɖuƒe la. Yesu ƒe nɔnɔmetɔtrɔ le to dzi. Le ŋkeke 8 megbe la, Yesu kplɔ Petro, Yakobo kple Yohanes ɖe asi woyi togbe aɖe dzi, afi si wòɖo be yeado gbe ɖa le. Esi wonɔ gbe dom ɖa la, eƒe mo de asi keklẽ me, eƒe awuwo fu tititi henɔ dzo dam miamiamia. Ŋutsu 2, Mose kple Eliya wodo ɖe ŋutikɔkɔe gã aɖe henɔ nu ƒom kple Yesu. Woƒo nu tso eƒe dzodzo si ava va eme kpui le Yerusalem la ŋu. Ɣeyiɣi sia me la, Petro kple nɔviawo nɔ alɔ dɔm bɔkɔɔ. Esi wonyɔ la, wokpɔ be keklẽ kple ŋutikɔkɔe gã aɖe ƒo xlã Yesu, eye ŋutsu 2 le tsitre ɖe wo gbɔ. Esi ŋutsu 2awo nɔ dzodzom le Yesu gbɔ la, Petro gblɔ nɛ be, Aƒetɔ, enyo be míeva afi sia, na míatu agbadɔ 3, ɖeka na wò, ɖeka na Mose, eye ɖeka na Eliya. Evɔ Petro menya nya si gblɔm wònɔ o. Esi wònɔ nya siawo gblɔm la, lilikpo aɖe va tsyɔ wo dzi, eye vɔvɔ gã aɖe lé wo. Gbe aɖe ɖi tso lilikpo la me be, ame sia nye vinye, si metia la, miɖo toe. Esi gbea ɖi vɔ ko la, Yesu ɖeɖe koe susɔ ɖe teƒea kple eƒe nusrɔ̃lawo. Nusrɔ̃la siawo mekɔ nu le nu si teƒe wokpɔ la dzi na ame aɖeke o, hena ɣeyiɣi didi aɖe. Yesu da gbe le ŋutsuvi aɖe si me gbɔgbɔ makɔmakɔ nɔ la ŋu. Le ŋufɔke, esi woɖi tso togbea dzi gbɔna la, ameha gã aɖe va kpe Yesu. Ŋutsu aɖe si nɔ wo dome la kɔ gbe dzi gblɔ nɛ be, Nufiala, meɖe kuku na wò be nàkpɔ vinye ŋutsuvi sia ɖa, eya koe nye vi le asinye. Ke gbɔgbɔ vɔ̃ aɖe dzia edzi enu esi wòwɔnɛ be wòdoa ɣli sesĩe. Etsɔnɛ xlẽ ɖe anyi sesĩe, ale be futukpɔ dona le enu bɔbɔbɔ. Gbɔgbɔ vɔ̃ sia ɖia fu nɛ ɣe sia ɣi kloe, eye menana wòkpɔa vovo kura o. Meɖe kuku na wò nusrɔ̃lawo be woanyɛ le eme, gake womete ŋui o. Yesu xɔ edzi gblɔ na eƒe nusrɔ̃lawo be, O, mi xɔse ʋɛtɔ kple dzime makɔmakɔtɔ siawo, ŋkeke neni wòle be manɔ anyi kpli mi, eye mado dzi ahe mi ase ɖo? Kplɔ viwò ŋutsuvi la va afii. Esi ŋutsuvi la gbɔna ɖe Yesu gbɔ la, gbɔgbɔ vɔ̃ la gaxlẽ ɖe anyigba sesĩe, eye wònyamee ŋutɔ. Ke Yesu ɖe gbe na gbɔgbɔ vɔ̃a be wòado go le ɖevia me, eye wòdo le eme enumake. Ale Yesu da gbe le ɖevia ŋu hetsɔe na fofoa. Ame sia ame ƒe mo wɔ yaa le ale si Yesu ɖe Mawu ƒe ŋusẽ fiae la ta. Yesu gblɔ nya tso eƒe ku ŋu zi 2. Esi ameha la nɔ nu ƒom le nu wɔnuku siwo katã wɔm wònɔ la ŋu la,
Yesu trɔ ɖe nusrɔ̃lawo gbɔ, gblɔ na wo be, miɖo to afii, eye mialé nya si gblɔ ge mele na mi la ɖe ta me. Wole nye Amegbetɔ Vi la de ge asi, gake nusrɔ̃lawo mese nya si wògblɔ la gɔme o, elabena wotsyɔ nu woƒe susuwo dzi, gawu la, wovɔ̃ be yewoabia egɔme ase. Ame kae nye gãtɔ wu? Azɔ ʋiʋli aɖe va ɖo nusrɔ̃lawo dome le ame si anye gãtɔ wu ŋuti. Ke Yesu nya woƒe dzimesusuwo, eya ta ekɔ ɖevi sue aɖe da ɖe eƒe axadzi, eye wògblɔ na wo be, ame si axɔ ɖevi sue sia le nye ŋkɔ dzi la, nyee wòxɔ. Ke ame si axɔm la, exɔ ame si dɔm la, elabena ame si ke nye suetɔ le mi katã dome la, eyae nye gãtɔ. Ame si metsi tsitre ɖe ŋuwò o la le dziwò. Yesu ƒe nusrɔ̃la Yohanes va egbɔ va gblɔ nɛ be, Aƒetɔ, miekpɔ ame aɖe wònɔ gbɔgbɔ vɔ̃wo nyam le wò ŋkɔ me ale be miegbe nɛ be megawɔe o. Elabena menye mía dometɔ ɖekae wònye o. Yesu ɖo ŋu nɛ be, mele be miawɔ nenema o, elabena ame si metsi tsitre ɖe mía ŋu o la le mía dzi. Samariatɔwo gbe Yesu xɔxɔ. Esi Yesu ƒe ɣeyiɣi si wòle be wòatrɔ ayi dziƒo nɔ aƒe tum la, eɖo ta me kplikpaa ɖo ta Yerusalem, eye le mɔa dzi la, edɔ amewo ɖo ɖe Samaria kɔƒe aɖe me be woaɖadi xɔ da ɖi na yeƒe vava. Gake kɔƒea me tɔwo gbe be yewomana xɔ ame dɔdɔwo o, esi wònye Yerusalem wòɖo ta yina ta. Esi Yakobo kple Yohanes se nya sia la, wogblɔ na Yesu be, Aƒetɔ, míɖe gbe na dzo be wòatso dziƒo ava fia woa? Gake Yesu trɔ ɖe wo gbɔ, eye wògbe nya na wo, ale wodzo yi kɔƒe bubu me. Yesu yomedzedze ƒe xaxawo. Esi wonɔ mɔa dzi nɔ yiyim la, ame ɖe va tu Yesu gblɔ nɛ be, medi be makplɔ wò ɖo ayi afi sia afi si nàyi la. Yesu ɖo ŋu nɛ be, abeiwo la, do le wo si, wodoa eme, xeviwo hã, atɔ le wo si, wodoa eme, gake Amegbetɔ Vi la mekpɔ afi si wòatsɔ ta aziɔ ɖo o. Egblɔ na ame bubu be, dze yonyeme. Ke ŋutsu la ɖo eŋu be, Aƒetɔ, na mayi aɖaɖi fofonye gbã hafi. Yesu ɖo ŋu nɛ gblɔ be, na ame siwo nye ame kukuwo la, naɖi woƒe ame kukuwo, ke wò la yi nàɖe gbeƒã mawufiaɖuƒe la na amewo. Ame bubu aɖe si hã wòyɔ la gblɔ nɛ be, Aƒetɔ, madze yowòme, gake na mayi aɖaklã nye ƒometɔwo gbã hafi mava. Yesu gblɔ nɛ be, ame si le agble ŋlɔm, eye wògale megbe kpɔm la, medze na mawufiaɖuƒe la o.